Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Waduh, Selatan. Sister, hapsi ukat no ma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. To negasi inagaliang ka GSM 8 unit layo iwo submit yang memorandum deputy CM yang SARS nya halang dar rengkat wa ki rang badong kamu ada yo pihak tu ka memorandum DM le wa ki rang badong layo i CMO hijing to wajing yang ga chnong la pangap khamtam galong pentor hak memorandum ni dah kedau cibun di pon Iwa to u perpat ya ke sarkar wa chinkia ga hijing to wa chem jingya ga chnang la pangap ke pon gunang tong hi hijing to wa penthor da pusnya yo wa nagaliang ga dor bar chnang em chem go rai ya gi karbi wa cha u rep pi lum penthor andre ga hijing la start yang di kat to kan ni ginong ilam chnong te hijing to wa te nagaliang yang em yu gon ga asuran andre dapur he dia kelam he jini to wa penthor wa kinong chong chnong hi yo de gi tang uchna ya gi te gi trip lane ki luti wa like it yo ko ba dini mendatok ga por wa ot yo ko ba ten kaliang ga yang de yo i ya ka asuran wa kad ya te ong to yo kelam wa ga asam te bat sebugi ko point la dimension itu jini to wa ka police cam ka wa ha lapangap nagaliang ga sarkar hagani gibnai go dadep da ongo wa daw chief ya ga police kam cha lum penthor tenrei nagaliang ga sen bat kinong changchang hi de chemi wa hadu kan ni pu chief ya ga te ga police kam te hejing to wa te nagaliang yong em hi ong won henrei da ong au wa to e yo pai hejing to wa te bat hejoi por la wa pen miat pen pha hejing to wa ga police kam te bat seguwi la ga point da kadaw che ha memorandum wa hejing itu wa ka police cam ko wada set up ka asam ha tu ha lum penthor kamayoi wa kan ni da sedang biang gi wo kit yo mu chiap wo set up ya ka permanent opposite tu halum penthor te nagaliang yong ida pensnya hejing itu wa ka tela mat yong henrei ya kan ni wan snya ko men ni wa ka juba yon ong ya kan ni to chimkia ha wo ya klam wa ka asam te kermen wa gani uman go wesai so te bat hejoi por la da kadau cho i hetu ha memorandum hejing itu wa put usam te hejing itu wa put usam la da ong wa jibun te hau entre ye ko bat smart kate te hejing itu wa te le da ong wa nagaliang sarkar dau chimkia go hejing itu wa te le te i nagaliang ga sen snyawi wa da laibu jingtho da pensnya cha sarkar kani don hi ka message cha ka government wala ne cha ki board district wa nagaliang gayong ki wa to chimkia gi seriously ya gani ki point la ne kani ga memorandum wa da submit ni bha gani to ong wa de do nagaliang yong ka sen don hi henrei daga jingkwa yong ginong chong chnong nagaliang gayong i ka jingyalam khmat don hi ya ki nong chong chnong te nagaliang ginong chong chnong hi do ong gi wa la jia wa ka sarkar chimkia go wa nakaliang ki yong ki daw chim gi da ku wan ga sin jam adin wa dep ki wo a yo ko ba ko yong ki te kermen ni wa gini waro wa jing da wa yong ka sen rengkat ki nong chong chnong wa man hi ki wa sei so sei sla hakmat sarkar khanang wa yo la iwan jing la ne jing jian ni sikmat te nakaliang ga yong i do te don hi kenten ku blai